Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala muhtalar, Peygamber aleyhisselam olsun. Su'ilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem an akthari ma yudkhilun nasul cennete. Peygamber aleyhisselamdan sahabeler soraştı. Ya Resulallah, insanlar qaysi amalni sebepti ko'pincha deyishga kirishadi. Peygamber aleyhisselam aytdi: "Va husnul xulq va taqvalloh." İnsanlarni ko'proq deyishga olib keladigan amal bu insonning yaxshi xulqining o'zi, janadagi Allohdan taqvo qilib, Allohdan qo'rqib, chindan Allohdan qo'rqib, bu insonlarni ko'proq deyishga olib keladi shu amal. Rasululloh Nabi sallallohu alayhi vasallam an akthari ma yudkhilun nasul an-nar. Endi Peygamber aleyhisselamdan sahabalar so'rashdi: "Ya Rasululloh, insonlarni dozoqqa qaysi amal ko'proq olib keladi?" Peygamber aleyhisselam javob berdi: "Bu insonlarni dozoqqa ko'proq olib kelgan odam mallazi bayna fakhlayh va bayna shaffayh." İnsanlar ko'proq al sebepli dozoqqa kela turgan amallar iki sandın ortası bilen iki tilin ortası bu insanlarni ko'proq dozoqqa olib keladi. Bu degan söz insan adam balası kaçan tilinin köpünçe insanlar kıyamatda tiliminin janadagi namusunu saqtalganligi sebepli, je tilini g'iybatdan saqtalganligi sebepli ko'proq insanlar dozoqqa kirib qolishadi. Men aytayın degan masalan, kecha hayotdagi bir buzuqlar kunlari o'tib o'tadi. Buzuqlarning kunlari o'tdi. Sahabalarning so'zi var: "Xoyrul ayyam al-yawmul ladzi la damba fi." Günlerden en yaxşısı şunday bir gün, oşol günde sen günü iş kılbasan, oşol gün en yaxşı gün. Bu degen oşol keçe gündü, keçeki buzuqlar gününde. İnşallah oşol nersege barbastan, oşol günü kılbastan, oşol günde jaman nerselerdi mayramdabastan ötközgönдөр ийгилик жетти да. Негизи ол күнгө mesela misal oşol günü kayактагы bir buzuqlardын gününü mayramdagan adamдын деле күнү өттү. Бирок mayramдабаган adamдын дагы күнү өттү. Бирок ошол күнү бузуклардын майрамдабастан, күнөөгө барбастан, жанагы дозокко кире турган, амалды кылбаган адамдар ийгиликке жетти иншалла. Ошол жактан кыяматта барганда ошол жактан суралынат. Бул дегени ошол эки санын ортосунда намысыны сактады ал инсанчы. Намысын сактады ошол. Иншалла өзү кече көрдүңүзбү? Бир Аллахтын рахматы жагды ал күндө. Bir жаңгыр жаап көпчүлүк инсандар дегилер күнөөгө максат кылганда бирок көпчүлүгү чыгарышкан жок. Мен ошентип ойлойм, чыгарышкан жок. Себеп жаңгыр тоскоол болду депчи. Алла Таала бир белги катары берди да бул нерсени. Ошондуктан бардыгыбыз аракет кылайлы, ар бир күнүбүздү күнөөсүз өткөзүүгө. Бизге ар бир күнүбүз жакшы күн болсун, ошол күнүбүз күнөөсүз болсун. Хойрул ayyamul ladzi la damba fi. Күндөрдүн эң жакшысы ал күндө сен күнө иш кылбасаң ошол эң жакшы болот. Ошон үчүн бардыгыбыздын ар бир сиздин дагы менин дагы ар бир күнүбүз жакшы күндөрдүн катарына кошулсун иншалла. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullah.